Shasha mfuthiwe sesibonene shashazonto asibonge ukuthuthana sibonge ukhuzana washo ukuthi imali yakhe azoyihola kwimpucuzeko yonke iya emndenini kaSigcine yonikelela ukuze kuqedelwe umuzi kaSigcine. Nosuthane usho njalo ukuthi yonke imali azoyithola lapha kwimpucuzeko ayihambeke iye kaSigcine yonikelela kwaSigcine kuqedelwe umuzi kaSigcine. Zingenza kwethu uyakhumbula ukuthi usicelo sasanda kushona sasibhizi phasi phezulu sithi hayi sofuna ukuqedela lo mbuzo wekhawe now and then. Right now ushekela uFalaba lapha uthi uFalaba akanake lutho ukutrailela Njabulo. Abantu abasayinakile le. Yes, ngingasho khona abayinakile eceleni kodwa i-majority lawo afika ukutshela something ngomuntu ukuthi umuntu yinto enjani. Sicela ucontribute emaqhaweni amaningi emavukaneni amaningi ukuthi abe ne-hit avele azime. Kodwa manje mase kumele ukuthi enzele iqiniso, asisho ukuthi abamenzelanga iqiniso futhi ngeke bamenzele, kodwa lento ukuthi i-attention yawuvese ukunikela u-Alvovo kwethu wonke umuntu wayazi ukuthi ifocus ku-Alvovo, but right now akwenze ngale ndlela uSigcebe ayideserva. Ngisho ukuthi akwenzeki but akwenze ngaleyo ndlela ayideserva. Siyabonga ilabo okhuzana abanova nabanye abasazimisela ukuze lento yenzeke, but singenza kwethu nje and another thing singenza kwethu abantu bayikhonze kakhulu i-content bayiphusha ngisho nangesifo. Khona abantu ade bekhala eduze kwamakhamera la, yabo, bekhala ukudlula wonke umuntu, bephosta ukudlula wonke umuntu, kodwa manje mase kumele enikelwe akaze azashare ngisho i-bank account kaSigcine nakanye, cause why bede qhubeka i-content. So sikulolo lizwe nje le-content lizwe libolile le-content, yabo. Uma uzothi wena uzwana nomuntu oku-social media, make sure ukuthi ngempela umthesta kathathu ngoba i-fakeness egcwele lapha. Nangabazi abantu abazana ku-social media like, hey, those people all show up masunenkinga because all they want is to milk i-content. Yonke esuke nginyanyisa nje nge-content especially njengobona ngakhetha ungabi nje ngingaziwa because indaba ye-content nje ngifuna imali kuphela. Ngiphusha leyo content leyo for imali, not for i-fame, not for anything, because uthola abangani lapho uthi unabangani kanti it's fake. It's fake, industry is fake, it's too fake, yabo. Because kwa abantu ade beze izinto ngathi mina uSigcebe ade ngisondelela kakhulu naye, uzomunye athi umise amalontuza iy'nhlelo zakhe uthi phela umuntu manje akananhlelo lo akanake ngisho uzitholela o-2 likes njengami, akanake sidala kodwa usethi umise iy'nhlelo.